Okay, come back. Aitutuoro ngin nada bu eriongetelo epolokit nu adingiri ko Uganda ko jenera kwa pe UAF itegea nese jalo skretebe ebuni aikeun atalantan As athletes, as sprinters, from today on, you must develop a new walking style. Body alignment. Sprinting is about body. You have seen the bolts, the hood, the Carl Lewis. Some run like this, some run like this. But the body alignment, where is the body facing? What are the hands doing? What are the legs doing? Synchronization of the body when they are running. Then relaxation. Uganda Athletics Federation ngesida abu itegea Aitutuoro ngin kwa pe ipone diope loda ekapana kinere akerak ajaikin aboliation woko kinga agena abunyanga ina ngobonbe ajaingo tomo training atengo bonbe jaya jula kine tomanika akerteka amswing ajanga kana keri mamnga jeni konye kapana perero ngai keona kejekeda aikeona kalino upas keskere so ajanga shalam kit bonbe ekotiboro lukasa luisomana na soteso kosodiki nda bobo speed kanga da mara ela ikonai mara ela chai konye tomanika agena jana ngaja to camp mama bobo ngati so speed da to kosine training agena nyara na reso koto mapaki na ida na so sabitini yare yala mashono inara raibore ni ele siria ngakosa kwese mami swama na taraga na polon kosi nada teso au mamuna umuseti na tuko kine kampo la kerak rangi ni bore ne polo yeni da sanyu nube elo siteso da kwenyu no sota season banawe adio bole asokere rase na joka kone perote ngaraki ni duelo ngaren Jimmy Isamat aruchokiniton aina peta nu adingirid kokirena ko Uganda ngesi keontebe erai ngol eipone diope loda ebeitor atupakit akerak Atamasi training kata low. Oni duwe luleume dunto si ajarin kata na. Ai training in pepe do tupite kisila ara iponesho lo ai training. Apollo kianga takinete na ai training a low. Dumoni yebe a choti duwe arano si duwe fiti perta kirte competition da perta pra warore da abwe kini Uganda. Re training la yoko ido isabi unilu ara mere apakine luana ne woja konye na ini duwe amesekini ibore baka kilte ngesa ametengo bijajo kistomake Alex Malinga loda epolokit nu Aitutuoro nor idwe ngun ngese jamu be kera kesi ejasi ekapakina aishisha ejok teso ekatos ponisho lo akirit ara ntibone bara samusugun amswing ibone bara samusugun knee lift ibone baka samusugun basics in athletics iboro sine quantum jeni boro basics mamoda jeni be limuno biya ke data konye doza basics iboro sine itachanuti 20 docho automaround 20 ne kire joko so iboro ngun ngesikwana ilosi anyi bonbe ilosi duwe la domon Aitutuoro ngin nesda ejasi akerak luedolete akaisangon kolomunito kotomo district tanlu ekitigita poteso Gabriel Esikukanuka TV East Koibuga Soroti